E o tua koena ai mana loto mo e mana mo ui me heivi whakaparo ki te nisio e aki oi. Tāpua ki mai e opa hoka kai ki e si sukais o alo kako mau whakaparo ui. So much. It's been a pleasure to spend part of my birthday with you here today. Unfortunately, I am going to have to leave quite soon. I may be a minister of the crowd, but I'm still scared of my mother, who has organised some of my family to go around to my parents' house, so I will have to leave very shortly to meet with them. But thank you, that was a very special moment. Thank you. E tua ele vai dia faz o carro mora da fu quando cada que boa o fai a hora de faz tá goia não Mafimo kawato mga matapu eh. Tapu mo e prestini. Sas noticio ate boa. Prestin Queens. Bege fadap ke prestin bebe tonga sas notici. O tonga ai o iloa ko sas misilian tawatai na tonga. Pascal Toka Hio. Bien fadap ke ministra ya pege ahon o kwai
Ano whakaranga ni hono ho. Ele Pastor Fili sa tayo na kinahoi. Pagkausia, mabihig ikaw Pastor Marolo Toklahin na siya sa meditisi wa jawa. Ora be huwag yung hufanga ni Talamang wa fonwa. Ay tara fakatap ko to ape. O tuki-tuki yung matuni o tutahan. O tao kainga, kata mo, kifakaman-man at way. Yan. Naupagi ako kayo. Kaya tao mo ko, ay fan-mari ko ni, kau fan-fan at mo, ay mayroong pangat at fuli. Kaya tongi, fatongi ako ni. O tong bumi ay fukong-kalaman. Kawin kaya awakan, tongi, fatongi ako. Fai rea fish. Fakakawan ang tolo mo masiwa yang bukti. Fakahungan ay kurola. Ang bago to may amay may feto ilo. Oy tolo hau to pwede tola. Kaya kau mana? Kalau kita ikut kuliah wahana, membuat flow kalau mau sih pada, kalau lain mau ini, kalau kita lihat file gua, kita keluar ya, ayah itu. Wah pemai, kau mau tutu ni kau ini kefakat, fatomia kau ini. Ongo ifai na kaya lah au pito. E mulave iko ya honi. Hoe kisia. Ya ko ikai ko ya mu. Fakola ya ikere. Yo tawapi ko di e mai. Kau mau yoni tokola au pito ke fakola ai ki ka tokatua. Mo si mo vai ko. O lawe ipe ulahe ngahi katoanga iloa molalahiang kai ngatape tau yo tau fonua itonga ya umaya dia te uo ngahi fonua ngahi kontinenti ya ngahi katoanga iloa ya molalahiang foka fofange mo huange kakoya honi ko mo me amai Bukai kia halia buua, boni amea ekpasik berbentonga, kau tahu dia apa yang mau dikorbankan. Dekai ke faf kau ha, aku tari lotu firmani, kita kan naik faf kau pulih bahenga kau ngamutu, yang masih itu ada, kau ngawe kaya uma ai vai ngawe ai pore to ape ko pore ya ke tau ko wi mai fai ala foka koloa ai pore stadio assessment to tisi ai pore ko si o vai ngawe ko ha tau fatongi ai foka to aki ai koloa ko ni ko foka koloa ya ke tau to ya ko tui na mo me ko to ape ki ai ke mai pore na de umai ke o na ya ho pena kama tape ho ni ufato nga he ka ufafe ka uma ta uma kai nga lotu ke ta uno fotaha yo tu tahi o kuhange o kai ke ta uma ta mari o ku ta uma ta mari pe ka pia me fo ya le ai to ko le ko to nga hange ha ule tawa aya kuhinga ko nga hilano pe ufuka ofa ko e ko no foto nga pe onai ko ya fema ko ta haya ko pore ko por este dia ko ha ata fatongia ta tau ko de ko lo me afa mai de show dan mo e fuka kai mario to la na holo mo e de ta to ha ta fatongia pai e ta tari ai ka kai de dia na ho ko fu ko wa de ko lo mati kai ko ya pe ko ngai ta ko aki
O e lotu I whakataku e holoni na e whakakoloa I aki he eki Palestine pia mei tonga whakau tokta hio. Mutoru wana I mea rere kia I motokanga kia I nea ngahi koloa mahawingi na ne whakoloa I aki. Pa utautu I pe e ala mau hakatau o e whakakoloa ko ia pe he maranga I tata I Palestine Rusila e tau I heni ke whakamanaku aki ai holoni. Kaya I lewa hatai ko tau mai ki heni hange ko na kore na whai kai ke tau whetari o tau kau ngā pipa tau whakatoka ngai. Mo whakamanatu ka te tau tolu he koloa na whakakoloa I aki ai holoni. Kai whoko whai maari e kurak whai maari e ni ke mea mai kia hange na mo mea kia I ke mea mai kia ai minister o whare area. Kako ulangi whare maari e ni ke mea mai ke holoni pau tau whakamanatu ai aho. Na ia ni ukai pepo kala mai e tandai whakau pule mahenga u rere mau peheni flaite mo sapate. Ulangi ngai whare maari e le mea mai e ki minister o kau mataha mo ti matua I he tanoa. Kapau te mo whato mai e tā pāpā o tō muri he o ke iai e toi whare taha tuia. E whamanatu ange I e minister whare area koi holo si ia na e tarikari ai. Na holo tarikari ai holo ki whafo whana. Ia iene pēr tau kau katape I whamanatu ki te tau tōu e anga I tau whetau aki o e anga I tau whalakalaka mai masiwa mea ni afi ki e holo. Just like to acknowledge the presence of the Holy Spirit. And this journey that we have journeyed together for a long time after the earthquake. And we also acknowledge and be privileged for your presidents of the Methodist State Church, that they have made Aotearoa, President's Praise. And also the many pastoral care that you have encouraged and care for us, President Reverend Dr. Hill. Because I can still vividly remember straight after the earthquake, you communicated with the beloved Reverend Moore. I think those moments have encouraged the Wahine Gospel to move forward, knowing and understanding that not only that the Hahiwetiriana Aotearoa's care for us, also our older brother from Tonga's also care for us. Maybe for some of us, the younger generation that our President Prince tried to encourage today, do not have a vivid memory straight after the earthquake. But I can still remember when you spoke and when all the Tongan people belong to this church, they felt the support from all over the place, from all over the world. And today I think that the sounds of joy and happiness has brought us a long way. Emotional change has taken place. Emotional change has encouraged us to move forward. Emotional change has been charged the church that the Hahiwetiriana Aotearoa to appoint people to help us to move forward. And we have gathered together and witnessed in a joyful, in a way that we can express. Also, I would like to acknowledge Honorable Minister. I know this time we have welcomed you to a new home.
I have tried to explain to our Tongan people, Tongan community, how we welcome you to the old, still the same house that we drink out at the bed. Honorable Minister, the house is still there. And I think with your many, many tasks in this community, I'm sure you'll find a way to upgrade the little hall. But it means a lot for our ancestors and our waka and our journey here. Renge tāna ik whai kaupure o Karatman Kau. Kai kia harea moua, o whungai tāna ik whai kau. Kai umaa wahanga ngā oi. Tau whakatangi aku a koe. Keresi lahi ko ke mau. Iwi lahi ko ke mau. Matawai lahi. Mo tō maari ai. Whai whakatangi aku e kau whai kau. Ia oen ki tāna tai whai kau kure wai ngā. Whai atu whono ngā whakatangi aku a koe. Pasi waho papa. Kai te are e mua. Whakakatu at katu. Ai, whamaro koe. Ege pasting free. Se taita kina hoi. You have changed with us many, many years. As a former presbyter of Auckland Manukau Parish, former district superintendent of Wafuruatonga, you have supported this right from this right from the beginning. Whakausialo tonga te mita whinau, mahalo mua loto. Ko ai a honi ko i nei ke ai mei kau tanganai whakau horomua ke nau whai rotu. Ko mou mea mai ki ai a honi. Ko ia ngai kau loto ki wahanga ngā ue masiwa. Kau taki loto koto a pē. Ko ngai whanga loto koto a pē. I Christchurch. Ko mea mai ko tau ngā ue kurama. O mea mai ko mo kakawai ni te whai e toko ni si whakatangi atu e tātai whakapure mai kaka wai mo se tuata mo se itari e te motoro whakakina i motoro e tai koto a pē o mai ko mau masiwa ko tau ngā ue ko tau olo eni tūtū ni e paiskeni ka wai tātai whakau pure wai ngā atari e tau toro i tau ngā ue ko tō ia ko pore ke te tau toro ko hea tau whatongia e whai. Ia i peo ki whatongia, kau tōno no whatongia, ngai nā ulawe ki ai. Ko pea mai ko tōno ko ngai wahanga ngā ora la. Ko i rawa whakakato whatongia ko nina wai wai. Ko whakapore more e au, ko whangatu e wai. E ureo maranga tawari. Mara mira, ko maro ki whai whekau, o whawhonga e taritari. Mara whawhisto ia hui te tau poko te programa ko te kaori. Ia ngai whakamia ngā inga. Ngai wholau, whoki ki karani. Pea whoki te tauna pia. Kau teke ke hoka ki programa ko kore me ka ta ahiro ka Palestini Prince te watan. I have someone that I'd like to acknowledge, Maxwell Onbro, who is with here this afternoon. For those who don't know Maxwell, he started this congregation along with Reverend Simon Paul, and he's over here with his wife. So, Maxwell, we are so grateful to have you being part of this occasion. And hopefully this won't be the last time that we'll see you. Ko ia whamaro ki e whaiwhikau ni, o hiko e whaiwhikau ni, o kamata mai a awe, o whaiwhikau ni o esu whakako, o whaiwhikau ni o Maxwell Onbro. Long time ago, the minister,
shortly after that, there were more Tongans who would take part of my congregation. And we found that the facilities here suited the group much better than at Beckenham, and so I'm delighted to be back to see what a wonderful development has taken place and to see the joy of the festivities that this congregation and the congregation it's a real privilege to be back. Maro abi, maro bi kita tahu. Jadi so kita mau kan kita tahu program apa ya ini. Ayo kita formula itu ya ini ko tu ya sesi itu sih. Ya kalau tahu apa ya apa kalau kita berbias kita tahu ke maafan lagi ke fai tahu lu kami ini tahu di kata kita boleh faham kemai kami kalau kita tahu lagi kalau kita ayah tak mana leva rumah tahu kerana hidup itu ia aku main lagi mana tu kau festival tu kau main nama kalau kalau kita main mau lava pe fai ko lava kau ya aku main leva nama tu kau Saya kedua mari ini kita nggak tahu kata dia je di malu kau ya itu nggak tahu di tangan dari Palestina brings teman-teman ini kata kamu kui kita kui orang ini ya tu semua ya bukan kita malu Well, this is to mark the official opening today. This is to be a place where people who face hard and difficult things of life can come and find peace and rest here.
Congratulations and thanks for the hard work. You yourself, like living stones, are being built up as a spiritual house to be holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Amen and Shalom. Prayers and love from the Gamble family. And the verses from 1 Peter chapter 2, verse 5. Sai malo abit. So malo di Palestini. Yang uniko ya kita tu ya. So malo abit. Sai oku kora di permata aku, kata kio o tahu mai tahu programa ko ni tahu time ke firma ko tahu lo hen. Ai aku osi pe ko ya ai fai va ko permata aku, ko mereva ai famana ko ya o fa tahu ke mo. Ko mereva osi ko ya famana ko fa tahu ke mo. Mara ko ia o fai kau mo ia hau ka fona o ke taulunga ua ki le ko hoko mai ai o system ho we ai ko le os pesa so ho we ki ai hoko mai ai taulunga ko ia ai sa ska ta ko ke taulunga ho ho le mai ai sai ka ta ki ai yu mo ka ta ki yu o to mai ka ta dur dur de ki ta por para
Mahu. Tu pergi musim begini, Palestini berfok Palestini metonga dah akhir. Kau tak keluar kuda be. Jadi Faiva ke tafmaya ke Farao, di fut mau Fa di mau film bemo ho. Por eso more pena pagwa fe mo faria. E fai tu ta na ku ya be mahu ina ko he na hon. To the non-Tongan speakers, the first item for the youth and then for today is called Ma'o'u, one of the traditional Tongan items. So it was composers, the words were composed especially for the day. So if you do not understand the words, you're more than welcome to turn to your Tongan neighbours beside you and just to find out the meaning of the words. But enjoy. The kids and the youth has prepared for the Bye.
Amen.
tu kia e. Hau ki lau kāna ngā ka whalango hembo tāka ko ki se ni. Ki ngā re se si ne. Sai ka e ngā tawi whine, o ka raka ni ngoi o ngā mai. E te te o ngā pati hoka kure o ngā mai ni. O ka ngā tani koe ni ngā tua te ngā. Ka whine, o ka ngā o ngā me ngā tau te reo ni tāna mai. Tôi đang đi học mà ấy. Tỏ ra, thầy có theo cái gì? Một cái là đang làm sao thì anh sẽ đi học cái gì rồi.